Uyingenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kama ngumsizi aka Inkosi Wati. Uma uqala kule channel qinisekisa ucinisele usubscribe uzothola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Sekusabalele indaba ke ezingelona iqiniso lokuthi ke usisi uzibonele lo wesifazane kade kuhlekiswa ngaye esikhundleni zokuxhumana. Kwasabela indaba zokuthi utholakale elenga lesihlahleni lehlathini la ngakubo owesifazane obekuhlekisa ngaye ku Facebook kuthiwa ke mubi ngesikhathi ke poste ivideo ke bezijabulela kanti usezoba yihlaya ubese yaposta washo ukuthi usekhathele ke ukuhlukunyezwa. Lezi ndaba ke zisabelele enkundleni zokuxhumana thina ke si Real Msizi SATV sikwazile ukumfolela udadewethu sakhuluma naye waveza ukuthi cha usaphila nje usadla nhlamvana singamanga ke lezo ndaba esabelele enkundleni zokuxhumana zokuthi ke akasekho ke emhlabeni. Ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho upostile enkundleni zokuxhumana ebhala amaposta okuvalelisa lokho kwenza ukuthi abantu abaningi begcine bethi ke noma ke usethathe impilo yakhe. So ke zinjalo ke izinto bafethu sikhulumile naye thina samfonela sathola ukuthi usaphila uright kuphela nje uhlukumezekile ngeenkulumo ke esho ngabantu kuma social media ingakho ke egcine sebhala ke lamaposta engathi ke uyavalelisa kodwa khona usisi uyaphila. Zingamanga ke lezo ndaba bafethu sikhulumile naye simfonele so aphansi imoya ke ngibona abantu abaningi sebeqalile bayakhuluma lolu daba einkundleni zokuxhumana sekusabelele indaba ke engamanga.